Команда аман қалай биледі? Дайынбыз ба ботамен шығуға биге? Я всегда готов. Ойбай, он всегда готов. Хоть с кем. Ойбай, хоть с кем дегенше. Дайынбыз ба? Готовы? Только собран это. Хоть с кем тоже, да, мама? Екеуі де хоть с кем екен да енді? Ойбай, бота давай! Мама, шапалақ бар ма? Биле! Шапалақ! Оп, мама! Не деген бей құдайым. Давайте поддерживаем Динара! Зайнару до конца? Готова? Все хорошо, көреміз енді. Қалай? Пойдет, да? Менсінбейді, пойдет такое, да? Это ваша музыка и ваш танец. Вы готовы? А вы готовы? Алыншалдарымызда бомбочка вечера. Мисс Алишер Байқауына қатысатын үшінші қатысушымыз. Құрмет, қошемет, шапалақ, поддержка! Давайте поддерживаем. Ойбай! Шапалақ бар ма? Вау! Ойбай! Мужики, давайте поаплодируем! Ойбай! Мама, не сила. Ойбай, алыншалдарыңызда Мисс Алишер байқауына қатысып, өзім көрсетем дейді. Маған ештеңе керек емес дейді. Давайте попробуем, посмотрим. 4-ші конкурсантка, встречай! Ойбай, шапалақ бар ма? Миссис Диана, вау! Құдай-ай, шапалақ ұрыңыздаршы! Вау! Прям на подиуме она так. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Все, успокойтесь, прям. Прям кит-паратру.